Pa, poštovani gledalci, kod nas se malo zagužvalo ovdje u studiju, ali ništa zato, jer zaista u nastavku nam slijedi jedna sjajna priča. Prvi jedini klub za obaranje ruke u Banja Luci od osnivanja može se pohvaliti samo sjajnim rezultatima, a takav rezultat oni za nas imaju i u nastavku, odnosno ono čime će se pohvaliti jesu brojne medalje koje su osvojili na državnom prvenstvu Srbije. Vratili su se zaista okićeni svim brojnim medaljama. Ja vam želim dobrodošlicu u studiju Centra dana. Nju ćemo prvo poželjeti Damjanu Milovanoviću, predsjedniku kluba Prva ruka. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. A potom i ovim sjajnim momcima. Do mene je Nemanja Janković, pa potom Gavrilo Ratković te Ognjen Popović. Momci, dobro došli. Nije bilo mjesta na ovoj desnoj strani, pa je Nemanja morao malo do mene. Mi ćemo danas podijeliti i priču, ali evo i mjesto. Damjane, prvo pitanje za vas jeste kako je sve to prošlo u Srbiji, kakve ste sve to medalje donijeli u Banja Luku? Pa evo, ovako sve je prošlo u najboljem redu. Dakle, mi smo učestvovali na državnom prvenstvu Srbije u obaranju ruke. Dakle, to je prvenstvo koje se održava jednom godišnje i na tom prvenstvu se određuju prvaci kategorija. Mi kako u našoj državi nemamo saveza, naša bratska Srbija nas je primila u savez i ovo je naše prvo takmičenje gdje smo otišli u reprezentaciji, smo imali 10 takmičara. Tu su neki od njih, tako da donijeli smo ukupno 8 medalja. 8 medalja? Tako je, da. Neki momci u više kategorija, odnosno... Da, to se, znači radi se lijeva i desna ruka u različitim kategorijama. Predvodio nas je naš šampion Ljubo Krstić, on je iz Bijeljine, i Saša Koprivica, oni su senior profi, oni niz nas mogu biti tu sa nama, ali evo mi smo tu. Ne znam da li su imali toliko mjesta, vidim da ste svi veliki momci. I to smo imali u vidu. Kako je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila uvijek jaka, s tim da momci su izgleda više trenirali od ostalih, tako da su uspjeli da osvoje neke medalje, tako da... Dobro. Nemanja, dobro mi došao. Hvala, bolje vas našao. Kako ti je god nas u studiju, dobro? Dobro, da. Da nam se pohvališ, šta si to donio u Banja Luku? Kakav rezultat si? U Banja Luku sam donio u desnu ruku prvo mjesto i na lijevu ruku treće mjesto. Konkurencija je bila poprilično teška. U Srbiju smo otišli bez neke prevelike nade, ali smo kući ipak došli sa 8 medalja, tako da je prošlo sve kako treba. A šta bi bilo da ste se nadali onda? Pa, kao što sam već rekao, nismo se nadali baš nečem previše, ali eto. Ali eto, svaka čast. Hvala. Svaka čast. Momci, nisi se samo ti vratio sa medaljom, nego i Gavrilo. Tako je. Ja sam nastupao sam ove godine po prvi put na državnom prvenstvu Srbije. Uzeo sam treće mjesto u lijevoj ruci i drugo u desnoj. Ja sam radio juniore kategoriju do 23 godine, u 23 godine do 90 kg i sve je bilo na nivou, sva organizacija, i baš sam zadovoljan sa svojim uspjehom, s tim da nisam nešto veliko očekivao i mislim da je ovaj sport jedna velika budućnost. Mi ćemo i o tome, ali najprije, Ognjene, ovaj put, šta se desilo? Pa, konkurencija, naročito u mojoj kategoriji, je bila na izuzetno visokom nivou. Mislim prevashodno da kod mene je falilo tog nekog iskustva u tim jakim mečevima. Ja sam u svakom slučaju dao svoj maksimum, međutim ovaj put to nije bilo dovoljno za medalju. Svakako jedno dragocjeno iskustvo i mislim da će biti veoma značajno za dalji napredak. Hoće, ne treba da se demotivišeš, jer kada sam pripremala razgovor, meni je jedan rekao, kaže, ali Ognjen je najjači u našem klubu. Tako je, ovo ujedno može biti poruka za bilo koga koji je zainteresovan za ovaj sport. Kada vidi neko Ognjena i kaže, pa nema ja šta tamo da tražim, momak je prejak, prevelik, međutim, evo šta se desi, on je, nažalost, ovaj put imao prejak konkurenciju, ostali momci koji su isto također veoma snažni, oni su bolje prošli, tako da bilo ko želi da trenira može slobodno doći, bez obzira na kilaž, bez obzira na gabarite. Dakle, sport je prepun različitih kategorija, za svakog ima po nešto, tako da slobodno nek se pridruži. Dobro, znači ja mislim da je to sjajan uvod da pređete na lijevu stranu, stol koji ste vi ovaj put donijeli, pa da nam pokažete zapravo kako to praktično izgleda. Izvolite, podijum je vaša, naravno da nam usput i objasnite tehnike. Evo ovako. Ko će sad ovdje da odmjeri snage? Samo nemojte sa mnom odmjeravati snage, a izvoli. Evo, Ognjene. Da, evo, da ne ćemo prvo malo tehničko. Dobro. I da nam objasnite naravno tu
tehniku i šta radite? Dakle, ovo je sport, ovaj sto predstavlja igralište naše. Dakle, ovdje Dobro. imamo, svaki ovaj rekvizit na stolu predstavlja, ima određeno značenje. Kao na primjer? Kao na primjer, ovi ovdje pedovi su polja u kojima se smijemo kretati sa svojom rukom. Dobro. I cilj je da protivniku šak zakucamo od ove ovdje graničnike. Da bi tu radili imamo 3 tehnike koje su se profilisale kao opšte poznate i najbolje, a to su top roll, hook i press. E sad, ovdje svak od nas ima određenu tehniku koju voli i koju dobro radi, tako da ćemo ići redom. Evo može, Nemanja je recimo tehnika hook. Hook, ajde Nemanja, izvoli da nam pokažeš. Tehnika hook. Dobro. Tehnika hook je jedna od najjednostavnijih u obaranju ruke. Znači, šta radimo? Priđemo stolu, rukom kojom obaramo, tu nogu stavljamo ispred. Znači, ako obaramo desnom rukom, desna noga ide ispred. Kada radimo hook, prvo i osnovno što radimo je kap. Znači, kap je bukvalno savijanje zgloba do mjere dok ne možemo saviti. Znači, to je ovo. To. Nakon kapa ide supinacija i nakon supinacije učimo protivnika kapinu te ga završavamo. Dobro. Dakle, to je tehnika koja obično se zove inside, kao unutrašnja tehnika, gdje savijate protivnikovu zglob i završavate protivnika. E sad, imamo sljedeću tehniku, to je top roll i to obično koriste vježbač koji ima jako visoku ruku. Tu je, znači, poenta da se... Tu ste vas dvojica pravi protivnici. Ajmo, momci. To je tehnika koju ja često koristim jer imam te neke predispozicije, na primjer visoku ruku i veliku šaku i mi tu napadamo prste od protivnika i ja sam s tom tehnikom nadmašio svoje protivnike i ona se izvodi ovako. Znači napadaju se prst i završavaju se na prste protivnika. Ja sam htjela da pitam ko zapravo se može da trenira ovu disciplinu, ali ispade da je zapravo za svakoga. To je za svakog. Čak u Srbiji postoji kategorija za invalide, znači dobili su sad i šampiona recimo u toj osobe sa invaliditetom kategoriji za žene, tako da bilo ko kome je ovo zanimljivo može doći da proba. Kada su treninzi? Treninzi utorkom i petkom od 9 sati. Kako ste vi zadovoljni za sada, s obzirom na to da ste prvi zapravo počeli u Banja Luci sa ovim? Jer ima li dovoljno interesovanja? Ima, mi smo prezadovoljni zato što se možemo pohvaliti da imamo 2 živa termina. Obično ljudi u određenim klubovima napravi klub pa idu samo po takmičenjima. Mi imamo 2 živa termina gdje dolazimo utorkom i petkom, obaramo ruke i treniramo. I koliko vas bude? Pa bude nas u prosjeku 10-ak po treningu, međutim klub broji preko 20 članova, tako da ne može se to baš trenirati svaki utorak i petak, ali u prosjeku nas 10-ak bude na treningu, tako da... Momci, evo ja ću vas još za kraj pitati zašto ste vi izabrali baš pored svih sportova, svih sportskih disciplina, mogli ste trenirati što god da ste htjeli, zašto baš ova sportska disciplina? Pa spontano, mislim da to ide kao neka faza odrastanja u srednjoj školi, mislim ja konkretno sam se bavio raznim sportovima i dalje se bavim, ali ne znam, jednostavno se rodila neka ljubav prema tom sportu kao zato što nije nužno da imate neke predispozicije, možete napraviti kroz trening i upornost i rad. Ja volim reći da je ovo najplemenitija borilačka vještina. Zašto? Zato što jednostavno nema ništa plemenitije kad odmjerite snage sa svojim protivnikom, a ne izađete, ne znam, razbijenog nosa ili arkade. Ima smisla, ima smisla. Momci, vi zašto ste birali? Ili zato što je najplemenitija ili da imate tako dobre mišiće? Pa kao mlađi uvijek sam malena volio da pokušavam i da probam kao da se povučem sa nekim koji je jači od mene i veći. I ono je privlačilo uvijek to. Kad god sjednem preko puta nekog uvijek sam izrazio želju da probam. I onda se otvorio klub u Banja Luci. A ja sam mislio da imam neke predispozicije, jer sam to već uočio prije toga. I onda se otvorio klub u Banja Luci, prva ruka Banja Luka. I došao sam i evo, došli smo do ove sad trenutno tačke na kojoj smo sada da se isplatilo. Kod mene je recimo sve počelo u osnovnoj školi, kada sam prvi put sa svojim drugarom iz suprotnog odjeljenja obarao ruku na školskom stolu. Tu sam vidio da sam jači i onda sam počeo da izazivam drugu djecu po školi. Kad sam shvatio da sam od svih jači, onda sam došao u srednju školu bio. Kad sam shvatio da sam u srednjoj školi isto jači od svih, otvorio se klub u Banja Luci i tu sam počeo da treniram, tu sam se zaljubio u ovaj sport i tako nastala ova priča. Je li ima disciplina i za žene?
Ima, ali nije neko interesovanje. Nije za žene, pa... Prošli put smo bili najavili da će biti grupa, ali međutim nisu žene još uvijek. Pa ništa, hoćemo onda zajedno najaviti reklame, pa sljedeći put da dođete sa nekom djevojkom, bar vi svoje cure. Da, Potručiti. može tako.